100. Oyentes, a continuación 100.9 Hits 100 presenta Entrevista de Día junto con Subway y Smith en Dorla. Si no se llama Bombini, hoy la señora Edith van der Waal, quien está de Tortuga, Aruba. Señora Edith, buen día. Bom dia. Bombini. Bom dia na oyente. Asha, danke. Después de hopi tempo nos vuelve a conversar. Sí, es verdad. Y vos nanta que tu vai activo Tortuga, Aruba. Sí. Ok, hopi bom. Nossa durante temporada, luna de março, mi sa que temporada da começar, te que tempo e temporada tá com e Tortuga não tá visitar Aruba? Wel, eigenlijk de temporada ko Tortuga ko ta comincia anja, eta 3 kil, eta dura te september más o menos, pero nos tin full anja Tortuga nan ko ta pone huevo na beach nan di Aruba. Pa sobra nos no tin 3 kil so. Que ben nota 3 kil sota visitar Aruba durante temporada, quate outro Tortuga, não? Nos tin kawama, na inglés eta loggerhead, pa sobre tin un cabeça bastante grande. Y nos tiene green turtle, na inglés, pa sobre eta come tur planta na mata na so. Da vegetariano. Vegetariano, correcto, eta su nome na papiamento ta Tortuga verde. Blanco, no. Deme blanco. Ya blanco pa sobre su belita blanco. Okay. Y su padín eta green. Y antes inglés nanta come hopi sopi di tortuga, y anto estaba greenish. Ah, me green turtle. Ja. Ok, quate outro Tortuga, não? Un caret is een hawksbill na inglés y también da un nombre hopi efectivo pa sobre su beak da manera di un havik, di un hawk. Ja. Ja. Abo di kon nanta bien Aruba? A mí? Di kon e Tortuga nan turta bien Aruba. Well, landando. No, pero di kon, kiko ta si Aruba attractivo pa nang? Fulla Caribe tiene tortuga na quattro sorto. Ok. Y nanta bien pa pone huevo na nos playa. Ja. Ok. Y di drill eta algo special pa sobre nota vive in Caribe. Eta vive in Mar Atlántico y hopi na banda di Canada di parti norte pa sobre eta come jellyfish grandi y nota hanya ting Mar Caribe. E 3 kil conosting un monumento di gele tabiba na Canada, la Mar Atlántico leu y tabing te Aruba y otro isan den Caribe pa pone huevo. Sí, correcto. Pa sobre el huevo nang meste ta ding santo ku tin un temperatura más alto que na Canada. Pa sobre si no nang nota desarrollar. Y otro punto que Tortuga de la Mata, que siempre nang tabing back na lugar na nang mes anase. Que men drikil, e sun ko tabing kinanda pa sobre la nase na Aruba. Sí, correcto, está un arubiano. Es un arubiano. Arubiana. Sí, verdad. Yeah. ¿Cuánto tiempo Tortuga Aruba ya existe como fundación que ta cuida e Tortuga na Ornambing? Como fundación nos está comenzar na 2003, pero nos está haciendo trabajo 10 años antes caba. Okay. Nos aguarda si está posible para abrir una fundación y después 2003 nos abrir una fundación y teco ahora que nos está exigiendo. ¿Y de cuánto gente vos está forma parte? Mira, comprar de vos familia. Un saludo para la señora su casa. Vos también una familia en Aruba, pero fuera de vos familia, sitios que está en parque. ¿Cuánto gente más te ayuda vos? Más o menos un 30 voluntarios nos ayuda o hace trabajo. ¿Y qué trabajo está en será? Para un voluntario es más importante estar WAC y Beach Mind temprano. Para sobre anto bota WAC por WAC una marca de tortugas si habían en noche pasada. Eigenlijk nos nota WAC hobby tortuga nan siempre. Para sobre nan te hace su trabajo anoche. En zona Eagle Beach nos tiene también un wacht anoche, pero na otro beach di Aruba nos no tiene. Entonces, depende de marca nan, mainta temprano, ding is santo, pa vaksi uneshi a worden poni of no. Ja.
que men tortuga nanta kis ora ku gente no ta molostia a noche pa bine nanta maner na planie. Sempre nanta bine a noche. Después de 10 horas o algo, sí. Y con cada unta pone na huevo nang y con gente posa of tamiho no sa pasina nan por queda dentera, pero edrikil mita mira ku bosonanta pone barricada en zo. Ja, pa sobre dan tinko queda 2 lunas, 60 teco 70 días para desarrollar los huevos. Entonces, botin un beach, manera Eagle Beach cuta bastante druk. Botin ku proteger ku no hopi gente ta cana arriba. Yeah. E pa quanto anni acaba bastante poniendo barricada nan kipa basta tempo acaba? Ja, também mita que for die anos 90 acaba. Yeah. Agora aqui tem tortuga, tem drikil na Aruba ku a pone huevo? Sí. Y nos tin ahora aquí na Eagle Beach nos tin 4 neishi. 4 neishi? Ja. Nos tin un sign delante de Paradise Beach, velas más o menos, que ta indica cuánto neishi tin. Está 3 kilometer nos se llama. Hopi bonita. Quanto neishi ta. Y un asali cava. E promer neishi asali hatchlingsarbeiding lama. E simang pasa. Simang pasa e promer grupo de tortuga chiquito ka na. Tortuga ng arubiano dentro lama. Y estaba un bom neishi de 80 hatchlings. Está basta hopi. Normal 80? Normal no está contento con 50, 60, pero estaba un bom neishi. Di 80 na e. Quanto ta sobrevivi? Bueno, que escucha, 1 so tabira adulto. 1 tabira adulto. Pues hay nos mes te proteger. Wow. Y también cosas natural, avinan y otro piscanan por comer y chiquito nan, pero hobby costa bien for di nos gente nos no quiere, pero está así na. Hobby threats are Kiko gente ta hasi ku hopi biata 13 e tortuga ng kinariesgo. May mamira riba internet pero may ka entrevista mi data si research and mawita tortuga ding net di taray net di pisca di plastic. Pero esa kita di grandi e grandi sinang ta ding un net e no por subi pa hala rosea anto eta muri. Ora ta grandi. Ora ta grandi, pero chiquita nang ta vor comita natural. Y también tiene cosas, el luz está eigenlijk naar Aruba, está el más grande. El luz está el peligro más grande para el tortuga. Para sobre, sigue chiquito, te sale y nos no tiene un protección con por vaina una nanquier, nang ta vaina el luz y no a la mano. Para sobre esta atrae nang. Y entonces ya te sube, camina y auto nang ta pasa over die nang, entonces. Sa kita luz ta un cos artificial, luz artificial ta ons red hoop grande. Na Eagle Beach, ahora que tienes 4 neishi, ¿cómo está protegiendo de luz? No está así, na el momento que no está pensando que casi por baisali, 2 lunas, no está pone barricada también arriba a santo. Si gente nang te wakker arriba beach, dan por bai que tin 2 layers die blanco coral. Balkinang, y entonces está casi clapa bai. Tem neishi que no tem barricada? Está posible que nos no awaque, pero nos tin hobby bon voluntario ronde full a ronda. Pero barricada te guardo poni solamente ora que nanta by hatch, ora que casi nanta by sali, of manera que boso hayasa? Nos hayasa nos ta pone cava arriba hero, no? Pero ding es santo mes nos ta pone después de 60 días, ora que nanta por sali. Y nos ta pone barricada eigenlijk na e westkust zo, na Palm Beach ook, si nos tiene una isla ainda, ¿no? Pero na Evescus nos ta pone barricada y na lugar na tin hobby gente. Pero na, por ejemplo, un otro beach. ¿Cuál otro beach nang na Aruba que tortuga nang ta llega? Casi tour. E por, pero no ta bini tour anya, pero nos tin hobby beach nang actividad di na tortuga. Baby Beach? También, Y banda, si esta banda nos te pone también barricada para sobre esta hobby frecuentaba gente. Y Boca Grande, ¿cuántos beach en total? Eagle Beach? Hobby.
Boca Grande, ture chiquito na parte nord Alto Vista também. Arashi, a parte nord di Aruba também tem algum boca? Ja, Grinter vooral também nunca também Eagle Beach, pero também por exemplo na Alto Vista na Yancana. Tem tortuga que quis beach particular maneira e Kawama ou Ficareta quis outro beach que nota Eagle. Ja. E Drikil te gusta Eagle? Ja, etapa sobre esta Mistério Santo, Rio Santo, e nós tour e beach nang tin Santo so, pero rocks name of piedra nang na parte norte, Ja. Annota den quantità di tortuga nang ku ultimo anno nang elabira menos e quantità que ta visita Aruba? Well, na Aruba es sempre tan más o menos igual. Pero otro isla nang kuta tin hopi trikin nang tawaku eta 5% cada año menos. Por ejemplo, na Trinidad también 100 tortuga nang mama pa noche, pero y nang por decidir con esta bay. Eigenlijk nos no porta. Está más o menos igual todo año. Ja. Con a generación novo, mucha nang juventud ta mira bosa nang actividad nang bosa nang tahaya interés di parte di escola nang mucha nang. Hobby, mucha nang te gusta hobby y nos ta bij escola nang también pa dona un lezing, ja. Aruba mester di mas regla e lei ko pa ayuda e tortuga nang pa nos biba mas den balance con naturaleza. Wel, nos tin lei quattro sorti di tortuga ta vora proteger pa lei, pero kenta die handhaving ta è mas importante di lei. E zaki ta kan beter. Ja, het kan beter. Ja. Well. En nós está ainda, mino que vai num break ainda, tem pergunta na de oyente cadrenta, lá me baina e prome pergunta de oyente cadrenta ave me inta. Nós está com Tortuga Aruba awe e entrevista de dia para a temporada de Tortuga a começar e com maneira nós está tendo Eagle Beach só tem 14 na Chicago. Bossa sa di na Chicago né outro beach não? Lá comigo aqui, nos tiene excepción, nos tiene Roches Beach, por ejemplo, también un drill. Y no está hobby normal. Ahora que tiene un neche de drill na también Roches Beach. barricada gente por vaque, Ok. Aldrich, bom dia. Com a tortuga danta llega den dam. Tortuga llega dentro den dam? Sí, pero no está marino. No está tortuga marino. Esta tortuga morkooi, gewoon een zoetwaterschildpad. Ah ja. E esse tin tambe, sì, tin tambe. Tin dam nan kutin basta hopi tortuga na din tie, pero nota tortuga marina. No sta so di sea turtles. Sea turtles. Ok. No, minta sai pide aqui que men Aruba tin dam nan kutin tortuga também. Ja. Porta gente a bim pone tortuga e den zo. Ok. Assim. Bom dia, Sr. Cruz. Den ano 1960, nan taba ting iyeng di tortuga den lama será com piedra nang panang no sali dilante di parlamento di governo. Ja, tá verdade. A mim tem 58 anos na Holanda, pero me acorda tour es aqui nang Groetjes. Ja, Sí. leuk, ja. Eta verdade, Anton nang ta bende tortuga ainda. Eta voor die año nang 80, eta verboden, no? Eta beschermd aquí na Aruba. Pero esta verdad estaba un marktplaats para tortuga. Oh ja. Agora aqui tortuga não está protegida rond mundo. No, casi, láganos visa casi, pero tin a un país não no está protegida. Pero maioria de não está protegida. Ok. Como por assim donação, oyente da Puntra, bom dia, como por assim donação na Tortuga Aruba? Ja, está possível, me tem número também, Okay, pero mita duna mas laat. Ok, nós está esquibiele, después ahora que nos vaina break, mita esquibiele. Outra pergunta, bom dia, Sr. Cruz, tur gente por vira voluntário para Tortuga Aruba, onde mester inscrevi? Wel, está assim que nós está exigir voluntário que está assim full año. No solamente viaje y entonces mi abuelo me está contento, no, el voluntario toma mainta temprano para tour temporada que es Tortuga Tapini. Entonces, esta no está nada.
Está sempre temprano e beach porta Eagle Beach, pero Eagle Beach nos tem bastante voluntario, pero rond il mondo rond die Aruba beach nan nos tem mestieri voluntario, pero pa beach nan di San Nicolas, boso ting voluntario di San Nicolas? Ja. Anto pa beach nan di Pabao di Brug, boso ting voluntario? Okay. Si inang 1 of 2 dias, gente acaba con 3 dias, 3 maanden temprano kutabay, inang tahasi full temporada. Sakita exigencia di Tortuga Aruba. Yeah. Awo, lami punta signora Edith, kung boso tahaya sa ko Tortuga ayega, nanta manda WhatsApp, nanta contact boso, mi gamin namo di papia, pero kung... Ja, tame. Y polis tahasi suronche anoche a veces kunang tayamanos. Oh, yeah. Y gente nang normal, kuta takana riba bichi, si nang tawak algo, nang tayama, tame. Nang tayama boso, boso, kuti yung grikil kayega, afun Tortuga kayega. Pero ahí también, mañana temprano, nos voluntarios mes. Voluntario tabay kana e bici ta monitore. Ja. E zet su tarea. Cada mañana nang afgesproken con nang tabay. Ok. Nós estamos um break aqui dentro nós tabak, nós estamos conversando com Tortuga Aruba. Nós estamos em temporada com Tortuga não está visitando Aruba. E acaba Eagle Beach tem 14 neshi. Ja, chiquito na hatch. A hatch. Hatch. E não é durante lama. E nós estamos desejando que não viva mais anos possível para não vir grande. Kirato nós estamos back. Toma un break durante un dia super druk na Smith & Dorla's Coffee House pa subosaka ba unda pa saborear un buon coffee of un delicioso tè organico accompagnato pa un douche broodje, bolo of salada. E special, ku Smith & Dorla's ta percura pa preparar pa buku hopi amor. Pa nos cliente nan ku ta prefera tè 100% organico e libre di cafeína, ting 6 tipo ku bo mester bin purba. E pa paladar diferente e Bombay Chai, un tè exótico, un mezcla di cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E para nos juventud, aparte de caramel e mocha frappuccino, agora também tem cookies and cream de coffee frio na Smith & Dorla's. Vim disfrutar de nosso espaço ideal para fiesta ou para reunir com amigo nan. Nós está abrindo dia de 9 de manhã para 6 da tarde e de sábado de 9 de manhã para 2 da tarde. Llama Trempang para reservar na telefone 588-4888. Smith & Dorla's Coffee House. Ta pa isunang kusa di compartir de un buen ambiente. Pomester un bateria con no talaga na kaya, bateria Motorcraft que tens completamente com garantia de 3 anos, traha tour size e modelo para o auto estar bom e seguro tur viaja. Para performance smooth e confiável, Motorcraft Motor Oil tem uma variação ampla de synthetic e conventional oils, traha tour, modelo e marca de auto. Visita Iruskin na LG Smith Boulevard 52 of WhatsApp na 524-4480. Tuna ba auto e atenção que merece. Motorcraft, that's the top, trusted everywhere. Make your move com Facilito Cash Loans. Hey, bota um profissional com aspiração para ir de viagem? Ou bota preparando para start bom mesmo negócio? Well, make your move. Bota claro para invertir em curso local ou vai bom seminário internacional? Well, make your move. Bota pensar de fazer home improvement e direito of expandir a casa ou apartment? Well, make your move com Facilito Cash Loans. Mi também está sem trabalho. Mi tem turma papelang e mi quer trabalhar. Mi está buscando gente. Mi tem oportunidade para trabalho. No pensa más. Seja bota buscando un trabajo ou bota oferecer oportunidade nan pa trabajo, visita careerportalaruba.com. Aqui companhia e instituição nan comester de trabajador por oferecer nan vacatura nan com descrição de qualificação. Tur persona que está buscando trabajo por visitar careerportalaruba.com para onde e empleo que nanta sintina mes qualifica pe. E me paga? No, tu servicio está completamente gratis.
Visita AWMS Career Portal Aruba e conecta com o futuro. Bosaco awarba por topa por cuenta y compra boleto online de viaje pay.me. Mitas alikas, más mitas alikas. Ay, van Germany Beach. Yo requi loto mita queda guapo. Loto cu pay.me. Ay, una puta mita recarga. Compra mi loto cu pay.me. Si pon por salikas, no worry. Loto cu pay.me. Loto online, mi porque dan fome, Sali lá foi trabalho, loto cu pay. Porque la casco e pro. Loto cu pay.me. Germany Pool, loto cu pay.me. Fácil, Loto, el Lotería de Aruba, cambiando vida. It's 100. Continuando con nuestra entrevista di dia pa Awe, nostra entrevista di dia con Tortuga Aruba in nostra haya e number pa hasi donation Tortuga Aruba su bank account na Aruba Bank ta 400, dus Aruba Bank account number 400-6684 400-6684. La me puntresa aqui, qual estava a experiência mais espetacular, emocional, que durante todo o ano, pessoalmente compreender a senhora Edith e sua casa e família tem hopi anos, tá se aqui mais de 20 anos. Qual estava a experiência mais especial que você chegue passa dentro de um dia Tortuga na momento que ela bem põe webo e depois tem tanto momento que não percorre. Por exemplo, tortuga que vai back in la mão e tabira tem touwtje die net para hende nan kuta landa ding la mão e estava entangled e estava hobby moeilijk, difícil para losmaken, pero ela logra, entonces bota hobby contento, ¿no? Sí, esa que te pasa. Pero hobby cosas bonita, demais. Você chega de você está encorajando a gente ajuda e tortuga subitera? No, nada, no está hobby no cerca de, no Michicone, no. Esa que está hace para más que 100 millones de años, entonces no sa. Y no está hace su mes, nunca vai hobby cerca di je pa sobra anto e por vai back pa sobra eta spanta. É female, no? É grande. Okay. Pa millones de anos na geração também nos isla. A pergunta, você chega estudia como bem não sa compa chega? Não tem ding sua cabeça, não tem GPS por isso. Não tem GPS. Não sa, não sa. Não tem maneira compasso natural? Remarcable conceito suceder. Sim. E Drigil também for de Leo, e outro não está de Caribe, del Mar Caribe, pero está impossível. Agora aqui na beach que chama Tres Trapi, da maneira turista nang e local nang, da maneira machana moda wak tortuga nang kuta drenta inang. Kiko ta boso consejo pa inang. Wel, nós apone bordi nang e bana também com hobby consejo of consejo mais principal tá com bonota touch e tortuga nang com bonota cerca de nang e bonota rondear. No por bagara nang saka potreat. No. Essa que tá suceder está echt pain in the neck for us. That it's not tá por bagara tortuga nang saka potreat. No. Wow. Nang no port, e não tá bom. E tortuga também é banda para comer, não para a gente, não para sair riba picture, não. Por dona nang pang que cone com gente não tem? Não se escreve riba e borchi também, não come nem nada. Não dona nang nada de comer? Nada de comer, não. Se botar assim uso de essa aqui, e tortuga tá pensa, hey, gente sem nada. Mino sin nada ahora y por vir agresivo en un momento que no te haya nada más no tengo un momento para otro pero si haya tan largo no te haya de gente no te espectáculo está normal y no está normal no te mister de
hierba que crece na bodem di lama. También para su digestión y no te poncita nang tahanya otro comida. Nada. No pisca nada. No donan nada. No. Okay. Ting hoy en día tecnología, algo de tecnologia que Bolsonaro usa que te ayuda cuida e tortuga nang hasin ang mga siguro na bisita na Aruba? Well, nos sa na una. Que men pa ayuda tortuga Aruba no me esté de tecnología. Sí, también nos tin satellite tracking. Die tortuga nang tami, kuno sana una nang tabay, ifori una nang tabin. Y esa kita tecnología, ¿no? Ok. Nos tiene otra pregunta de oyente nang 30, señor Cruz, buen día. Ahora nos tiene de 1000 untas capa ta triste toch si nos mira un de Colombia su isla nang San Andrés ku tortuga ta nase nanta guardo cuidate ora nan bira fuerte grande nanta laga tur drenta lama algo mescos no por suceder aquí na Aruba manera antes. No, es aquí no. No manera antes, no, nunca nos tabatin tortuga pa cuida ng miho. Delante bestuurscantores no estaba de suceder. No, exacto, sopa come. Exacto, sopa vende y come. Pero verdad ma mira na Colombia y Costa Rica. Verdad, tin país nang, di ikulas, pero no tan natural. No tan natural pa cuida un animal pa sobra ding environment, y mes está ding mar, ding la mar. Nos nota hacia aquí na Aruba. Pero sobre mí también es verdad, Costa Rica, Colombia, y después arriba un día, nanta lagan en tour, drenta buyback, pero nanta cuidan de un ambiente canti la mano. Tin país, pero da Costa Rica tin hobby gente que no está de acuerdo con eso tampoco. Okay. Que men vos te quiere que nan meste queda den, vamos a naturaleza, wild nature. Okay. Nos tiene otro oyente que nan. Bom dia, para por manejar y controlar una idea lo great para automáticamente poner cámara para controlar para gente no México y también para controlar el desarrollo. ¿Vos pensás eso aquí? No. Es aquí está hopi placa mi te quiere para instalar cámara na tu parte. No está confía y gente na mes que te pensa arriba el animal. Es aquí está más importante. Yeah. Ok, eu tenho outro oyente que te aponta mesmo pergunta de agora, mirando que de cada 1000 está sobrevivido com a organização não portuma e cultivam te ora na birgra. Bom, mesmo pergunta. Mesmo pergunta. Aí chega de por baixo, você aqui? Não, aqui na Aruba não. Ok. E tur maneira que não sali fez santo branco não tá bem arriba, tá aconselhar no momento e também para não vai pasumita mira con anta Bolsonaro pone barricada tena la mae ora pa gente no vai no vai cerca di nang inang no touch ni nada waxo tá é mais importante ok e no hasi luz essa aqui também tá importante para toda gente de Aruba também e hotels tem hopi luz pero bomes potin ding bomang si po nota usa luz. Awo na Boca Grande, qual tipo de tortuga tá pingin? Tame e drikil porbini e banda e tame e green turtle tabini tur quattro dan porbini e banda. Tur quattro dan porbini e dan. Pero awor nos not nation ai. Not nation na Boca Grande awor kubos. Il problema tame na Boca Grande ta ikia ku hopi luz. Nos ta tiene idea ku kia e la bira menos. E prison, kia, su luz nanta atrae e tortuga pa? No, ta hasi miedo pa e female pa bini. Si un tortuga ta waka luz e bin pone webo e nota bin? E nota bin, no. Oh. Ja, tenzij hij heel erg nodig moet, pero normalmente luz
ta hasi miedo pa tortuga female. Ja, y el luz nem este queda sentir pa cuida pa claro. Paga luz. Pero el lugar no ta hopi bon. Inang ta papia ahora que die un camina e banda ku luz tambe, esagita. Echt verschrikkelijk zie je dat commissaris. Si trajo un camino con luz Papa el hotel di San Nicolás, ja. Y entonces, si no quiere otro camino que esté a bord, está oscuro, está bon. Mi hota papone algo ¿cómo te llama? Reflectors. Ja. Que men Tortuga Aruba lo aconseja e carretera con anche trajo pa secrets pa no timpali luz. Correcto. Definitivamente está pa stroba hopi di Tortuga na banda e. ¿Vos informar dia saki? Sí, nos ha informado. El hotel lo reconsidera y bisa al mar no poner reflector, poner otra cosa. No, pero luz, palo de luz, está fin de hopi Tortuga. Me está seguro. Kunang no te bin más. Me está esperando escuchando el programa me está esperando. Sí, sobre nos vivimos de un poco más de un balance con naturaleza. Y reflector ng di hopi país kunang Tortuga nos awaktami, por ejemplo, de México to. Eta hopi bon, un reflector de ba y camina, eta duidelijk. Tem bom ejemplo de otro país que kunang ahasi pa no pone palo de luz cerca de un beach con tineshi, por tineshi, pero si tiene hopi luz, no te vi más. Me te espera que están concerni escuche programa, pase palabra para así na decisión correcta, guarda tu mapa aqui na Aruba, tá hopi cosa vai foi banca. Ok, nós também para seguinte, tem boot pastroba Tortuga com luz? Tem tipo de multa para estar com tastroba? No, mi no te acorda de multa para luz, pero nos avisa tur hora no usa luz cerca de Tortuga. Ok. Pergunta, com Leo Edriquil tabai for de Aruba o Resali, oyente da puntra? Me dice un neshi, pa sobre nang tapone no tabin for di Canada pa un solo neshi nang tapone avrage de 7 neshi, temporada ku nang tabini. Wel, anto etabe, Un Tortuga tapone 7 neshi durante su temporada? Hopi webo? Hopi we. Anto eta skip algun año. Antes ku bin back atrobi, pero me di in National eta que de vecindario de Aruba. No te vai back cada vez entre un nation y otro na Atlántico, ¿no? Por ahí cerca, Venezuela, costa de Venezuela, pero más cerca de Aruba. Tem chance que mama ta topa com suyunang de la ma oraco? No, hay chance, pero no te busca contacto. No te busca contacto con otro. No ta familia, no. Oyente punto después de pone e webo nang na Aruba. Eta que dus con leve tabai, senhora, e di tabi se ta queda de vecindario. In vecindario portate con Venezuela, pero no hopi leu. No. Oyente ta puntra, bom dia, senhor Cruz, después de cuánto años nanta bim back Aruba? Normalmente 1 of 2 años nang ta skip pa sobre nang tinku recuperar de tu proceso. Ok. Bom dia, pero banda de Eagle tem mais luz e toch Tortuga também põe huevo. Sí, ainda. Y nos tiene mitigación para el luz, ¿no? Nos tiene tela grande, preto, para poner media Tortuga si es necesario. Y el luz, con un tabaco, ¿no? Ya, pero gente no también quiere su beach, ¿no? Na Eagle Beach, vos estás algo para bloquear el luz o con sí, nace chiquito nos tiene hopicos para bloquear luz. Por bij su mes, nos no tapone en agua, nang mester cana su mes. Y si nos no hace nada, nang no quiere bij den la ma, pero nang bij na dirección opuesta. Ja, en teorie vos usa tela nang con especial para no a que luz, pero para nang bij la ma. Y cuyo viento de hoy en día está grande, está difícil de viajar, con hopi gente mester tiene su magna tela para sobre, si no, el viento está
supla. Abo bosa yagi papia ko gobyerno pa palilus na ibanda pa anoche marduganang paganan? Nang ta bezig ka ba een plan no kuku bira dark completo oscuro pero completo. Laga otro tipo de luz que party di Eagle Beach ka ba ko nang ta bezig ko un plan pa hasi algo ko luz. Ja. Ja. Kiko ta un turtle wall sei ta mayigitende ko ting un tipo di muralla ko botapone kanti lama ko ta stroba ku e tortuga ng nota being in a nota baklusta. Existi algo así, no? No. Okay. Sa nos no tin. Well, nos llega na final del programa, señora Edith, la me punta es aquí. Un programa ku bo persona, ku señora Edith y familia, ku ta hacia trabajo hopi noble aquí. Me te imaginame ko bosa me setin sentimiento ng hopi special pe tortuga ng aki hop. Quizás bosa conoce tortuga ka bay e bin den bosa opinião kiko ta e mensaje ko bosa ta duna comunidad pa ko e tortuga nan kiko e tortuga nan lo bisan a nos ku tari batera por ejemplo bosa kiko nos mestepa nos por guardo protegi Well, nang ta existi mas kusyen miyong anya y nos laganos gente nang purba pahasi esaki tambi pero nang ta hopi anciano ding e mundo acaba hopi tempo y mi te spera ku gente tiene respet pa e tortuga nang kunang porsigi un otro 100,000 años. Yeah. Y el mensaje pa Aruba grande y chiquito sempre wak kubo wowo. No touch, no hasi luz ni nada, pero wak kubo wowo. Cuán bonita un tortuga ta. Yeah. Te que tempo nantaki te con leve temporada te llega? Temporada di 3 kiltate ku september, pero e otro nang tin cada tortuga e sorto cada tin su temporada. Tin teku december nos tin national. Casi eigenlijk solamente december, januari, februari nos notinesi. Okay. Well, señora Edith, danki pa toda información ng awe, den entrevista di dia, nos espera ko bosa nang haya algún donasyon importante, bosa ti mestedia donasyon ng aki. Pa kos ng manera un sender riba dorso di tortuga nos tin mester di placa y pa otro kos name taba awareness nos tin mester di placa pa po hasi bukinang of e pa motivar mais voluntário também participar dentro do trabalho aqui. Pa gente do na back na natureza, nossa koi toma haras natureza sina hopi ayan ta tempo pa nos pa geração novo escute programa aqui na maior nang pasina nos por do na back na natureza cuida animal nang aqui ku ta parte de nos coexistência, no? Correto. Yeah. Danke, senhora Edith. De nada. Tava ta nos entrevista di dia pa awe ko hopi pergunta di comunidade Tortuga nang ta visitando Aruba den e temporada actual ban yuda proteja nan visita. Tava ta nos entrevista di dia pa awe.